hwe adwuma 24/7 and the second I know ka hu bi eno ka ho ni kwadi mu kentena pa akese pa Kejetia na ebubu no eso ho na market ni nyina wo kale mo dey pa tuma obi a ho no nyina wo poji mo ho ni twam fisiri ko ho na man fokotoko no mun ko ba bia bi afa no so na nchen no na minhwo no mo shops nso munya bi you must see yeah I don't know omunya bi eno ere ebe ka ho ana Telenovelas NCA for ahwama omuyi sa movie sini na no ka ho bi so abese adwuma ne chese you obi kro movie na kasa ne adane no samosi ye krom kasa ade esini enyefe yenya ade a ha ne ndina wode ye krom kasa na koto boni kasa wakase kasa wo kasa nye boni de kan wakase mana mahwe na maka to ase twi na na manfo hwe no se twi movie ne nye na agu a ka de sa kasa na to ase ya be no nso ne yewo eno ka ho bi uko Nigeria mama I'm telling you entonga na movie ho oboto ga na movie na bi okuta Nigeria movie no be 10 na ga na na asie baby tu se ni pro ga na ni a o se ga na for de wa ho na to no fam e bi e bi shop on Nigeria so FM 104.7 mi se yi Ghana movie awo TV so da ana se ye Ghana movie Nigeria phone show tabi channel be channel kro television so tabi bon content no ban empo music kwampo no almost started Ghana for Ghana music no from about 12 another 12 foko come on say Nigeria content 70% Africa 20 foreign 10 baba Ghana falling funukuta 80% Africa 10% and Nigeria ade na amna akobasa yes see you support there yemuya de no aso krobia ne gine ne japade ho se Nigeria movies no ene ma ba ne skapa pa for some way ni bibia no movies ni skapa cinema ma yero no ma skapa ha no yemu ane yemfa ase yemfanya hwe aso mpia wonta aso wonti twi bi fe twi yo ne ma na ka twi onsa etini nyina kan bi ane investor so de ensan county Telenovelas ndi sa ban anhwe amfanya shan to se TV bia enyi oman ajapade na oman product 70% non for 20 ma Africa non for 10 no ema fall e ba sa TV station ya ba hwe chiri kwai si entwa content dey emre o mu instance okote sika koto na America for India for China for e product abi na kojo mentwa no se ba ni se je bia bedere a ensha ase nji wom eso nkakra anka fiti ase na ebia minim sanka 5 pack for mo kam ho bo mu na sa okun yi na nka mo kun ni ya ena nka ndare amenduru sei pina mini se bedu mi bi sei on se mu bom free ha ko sai risk cost wa yi hono ifase risk cost shops na we minim odi adehye hono yeah because bianko and to say system no cd ko ampe no eni obi tuwa de kwan tikata nkompra ne ya ka decoders na omotoma the whole Ghana for na e se bi obi ade no CDC a o ka se ni hobi na aka masem bi somewhere 2012 2013 mini Poji e di nkomo bi interview ne mo fida dem Fox FM mini Poji di nkomo bi ka se Poji se wi ase e ko nanim e se adwuma ni nyina e ko internet so enti mu de ye o CD so a ye 1 or 2 1 and 2 yi ebrebeba e bia na sa player na e di CDC eni hobiem asema ka chem say o mark we dey ntwamu da ade wa abai dey we dey ntwamu da na je say mo ne 5 pack mo mpani for producers mo anye proactive yes o mo na nji and 2 CD ni kware enti me na fisem kwa enne kwa ka say yo cassette machine we we dey shim CD American CD ebi be wo ho na nsi ni pa do na o ba yin so bi an sentire yo ma adwan ko sa etika decoders na o to ma Ghana fo nyina ba oda wuro no sana nko mo ye dey first CD kan wa cassette na nkofo cause makoto decoder afim TV to me hwe we no tika safa CD a kama dey betu CD na akwa ko shim ayre anu CD sa brofo na you o ma anya no kan ye grom ha yenye ma mpra ne nti se mo decoder afela me koto afiri to akwa first deck abe ha CD waste won't me ana mo ayre o ma jintra ha ana face celebrities ye kasa so kan ho bi obi ti be trend radio so no wodi mpenifo tem omu stars no no mutako kan na mabone fom
kana mama fo obi o say amamu mpanifu ana say mo we dey more actors and actresses yeah actors na any omo afa say omo entertainment panels no it means celebrity be 30 minutes so radio so yeah so pano poto e ba se bi ti fi no tie na ase ni pe say wonye o hwe ni si ni bi e ma wo djuma na o ye na nyi pa na kono yes so come market mo jani pa na post so on to ni nyina ka ho bi ana ma djwana re aba fo be sin de ngu entinka e TV station se waka na nyina no se ko mu ja foreign content no eto ana mu de sika e ma the serious producer na the producers we serious we good wa am bu twa mu man ka na be better so mu ko to content from America na China na India na de baby e de no fanyere enye so 104.7 Ghana content Ghana e kasa na no ene ye na amati station na tuapeja ko mu e koso bia man for energy e de akiri aso en fanya wi etino ye hede bit mare aye ko jona